Thoko-inĩ ya Machang'a mbere ya Muburo kaunti-inĩ ya Embu muthi wa gukungwira bunda bururi-inĩ arithi ma bunda na anyiti itemi magomanite mathomo-inĩ ma kumenyerera bunda muingi ukĩũrio kunyitanira niguo kubura riboti riria mona bunda ikithinjo kana kubinyĩrĩrio. Tunasema huyu ni mnyama ambaye anatambuliwa, ambaye hata amewahi beba Yesu wakati siku moja na akapata heshima lake, na tungependa hata leo hiyo heshima ipeanwe na tuzidi kuchunga vile Mungu ametuambia, take good care of the creation, mchunge creation. Sisi tuendelea kuchunga tukishirikiana. Twarega kumenyerera bunda cietu through administration kana ni athani ma matura na thirikari at large, bunda ni tuguka gukorwa tutena cio very soon. Wici wa bunda ikiendagio thoko-inĩ ukigweto togwati uria ng'etheire nyamu ĩno muingi uritio kwibuga kuria nyama itari thime amu ni ugwati kuri ugima wao wa mwiri. Tunaomba kila mtu tushirikiane sisi sote ndio tuweze kusaidia huyu punda asiishe, asiangamie wala kukwisha. Tunahitaji pia kuwa na punda ndio hata vizazi vinjavyo viendelee kutumikia punda. Arithi ma bunda makĩũrio gũciemenyerera na gũciebe dawa na kũndũ kwega gwa gũikara. Ataramu acio mugĩte kũmenyerera bunda nĩguo ũndũ ũrĩa ũngĩcibeithia gĩtĩo ta nyamũ iria ingĩ cia mũciĩ. Siku ya leo tunauliza wakulima ama wafugaji waangalie punda kama wanyama wengine, kwa sababu punda wako na rights zile tunaziita freedom of animals 5, na ni vizuri waangalie vizuri ili waweze kuendelea kuwafanyia kazi kwa njia inayofaa. Tondu tariu ni twiguite cases cia bunda kwiwa, ni twiguite cases cia bunda kuthinjwa, ni twiguite nyama cia bunda trend uria ciendetwe na kuria irarirwa. Kuna hatari kwa kukula nyama isiyopimwa na kusema kuchinja punda imekataliwa, sheria haikubali, kwamba serikali imekataa hii kuchinja punda na kupeleka hiyo nyama kuchinja katika mistuni na kupatia hiyo nyama kwa wamama ama wa familia. Hii italeta madhara. Vede ya mabura maya arithi ma bunda aria mokite na bunda ciao irigitetwo mirimu itiganite na makabeo mathomo ma mwanya ma guciemenyerera. Geribotera Inooro TV, Jitago Masi wadia wa Mureithi. Ni mnyama wa maana ama si wa maana? Wapi shangwe na vigelegele wa mama?